खुलजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबीर बिस्मु ताराम रोके बोलोइदना हजिक अहन बद मरु पाव पिजरी खांगु थक्ता मसा की फिबम सुनाई खरबा मियोय अमा डिसेबल की सर्टिफिकेट पायर बसु कानबा अमता फंगदना हिंगली हजिक मपुंग ओइबा पाव सादोंग पिजरी खांगु थक्ता मसा की फिबम सोनाई खरबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमलाई केंद्र की मनुंग चनबा लोकसांग खोंग मयाई लेकाइदगी हौरोंबम सुरजित यूरेनबम पावर प्लांट चेकपल खाबगी सिनमी ओइना यावबदा हाइस्टी लाइना चिंगबदगी सोनाइदुना डिसेबल की सर्टिफिकेट पाइरबसु कानब अमता फंगदना हिंगले हिरम असिदा रिपोर्ट अमा इम्फाल किलोमीटर कुल्लम चलग लेबा लक्सांगोम मया लेकायद लेबा हरोमम सुरजित माकी फिबम असि मतौ क्रमना ओइखिबनो हाइबगी मतंगदा मान ISTV द फोंदरपदा जेबन सुबजे अखोय हाना फिनिशिंग वन चनबजे हाना थामुक थबक सुबजे सुंदा थादरगा नुमितुदा मई थाइजे खंगबुदि खंगब कोइसु हाना सुबदा अखोयना सुम मई त थादरमिना अखोय सुम नंखब खोखुम तौ कयमत तौबिदरमिना दुबाब तो ओरदब अखोयना अदु नुमितुदा अचाप चागेना अखोय बोरा अम लखलुबदने बोराना को नंखबजे खंगबुदन सिंगि भाइता यूम पुदुना लेरम सुरजितना खुदोंग थिबा थौदो अमदगी डिसेबल हाइबा मिंथोल अदु फंगदुना लेरब मतुंगदा इमुंग असिदा कई अवाब मयोकना खी हाइबगी मतंगदा सुरजित अमदि महाकि लोइनबि सनसनना मखाताना फोंदरपदा यूमजे अइना पुरमने अइना सुरगा थामने अइना ngamdrabnina karimta पालेत्रा नुपीना फी सारगा लौ खरा कुमगा तौबदि चाक चेंगी ममन आय और कानजिदा चेंगबु चानाबा लैसलक्त्रे गवर्नमेंट साइड की जो मतेंग अमता फंगदबनिना मा लायेंगनबा होनाबदा पामदे हापकपा फानेक्तगी सिलिंडर कई योलगा हिंगदे यादबने लायेंगे छन्मा मई चिंगबा सिबोक्ता पैसा पीबा ngama अखोगी इपुरोबना सुरा चारम मा करीमता येंग्रक्तबसि नुआइते ang jantak like tamgian kana school ka hormabne duga ai pagi mamit ki doctor na magi like tamangam ai swana chum tawle di ai cha like tamman bangam haro लेंगाक करी करी मतेंग फंगब याई हाइदुना थोंजिन क्याद चलु मतमदा करी करी कानब पिरखरे मखोइन करी करी पाखुम पिरई हाइबगी मतंगदा सुजित अमसुंग सनसन पेन वाफम क्याज फंगदरली मियामगी नुमित चलुरे उनबजिदा सोशल वेलफेयर चलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चलो हाय सोशल वेलफेयर चले नंग IT% जौदेने IT% जौददी डिसेबल गी करीमता कानब लेते सोशल वेलफेयर गी ददी करीमता लोनिया लेते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जब मतमददी करीमता हायकते अदुदा करीमता हायकते जो पाव खुंगंग चलुना सेक्टादा लापगिदो आइना अदो चंगजलगेबुदि हंगेबा आइगी नुपादो स्वाइन तौदना मई चिंगेबने नोइदगी मतेंग अमता फंगनिंगाय लैतब्रा हाबदा थबक तौरमबोयदि लैगदबा थबक तौरमदबिना मतेंग अमता लैतेना अमाइना हाइरेबा चंचल हाइबा अंगांगसे माजे अखोई खुनजिदैदा माजे वाने हिंजै मागी थबक खरा सुरगा माई नुपादना हजिरा चतना खोतना सुजरमबदो अजुजु माई नुपाजिजु हुजि सुबा ngamdadana laire ngasimak chief minister N Biren Lusingba lenga amaje miyamga aphaba mari thamnanaba mission kaya scheme kaya ano paikhatna thwai yauna sathari adabu laibo official sing asina chief minister gi ihul asi khangdabanara makhoina asigumba ason ana kaya da yapham thokpa scheme sing khudong chab sing matam chana piba ngamdaba asina lenga amadi miyam ani gi marakta mari phananaba hotnariba asi aremba tagadoribra haina lekai gi miyamna su ISTV da pen da wafam kaya जीवन कोनसंग लोइनरा पाउदम जरिबा निंगथखंजम साना जाव मितै लक्सांखों मया लेकाय ISTV न्यूज लांगोल द लेबा सीजे हॉस्पिटल की कॉन्ट्रैक्ट हमतोय सुबा मपोक कुमन थरमगा मरि लेनना ngase हॉस्पिटल असिदा अनोबो मखल की तोंगान बा लायेंगनाबो खुलाइसिंग लॉन्च तोगदौरी हौजिक सथरिबा थरमदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदी हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार सरु याखी चीफ मिनिस्टर ना हॉस्पिटल असिगी लैरिबा अना लायेंगी खुदोंचाबसिंग यिंचिंख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर AP पांडे लोकथो हाइना दाबी तौदुना खोंजंग जंगसिन खिबदगी यूनिवर्सिटी असिगी थबक थरमसिंग लेब खिबना मरम ओइदुना यूनिवर्सिटी असिना लौबा तोंगान बा कॉलेज सिंगी सेमिस्टर की परीक्षा हाइदोक्तना लैबदगी
mahiroi kaya chahi mangba yabagi phibamda leire athoba matamda vice chancellor gi matangda Manipur University da thokriba wathok ase warosun purakpiyu amadi haidokna leiriba college ki semester exam sing athoba matamda haidokpiyu haina Joint College Students Forum na sinduna mahiroi kaya na Chief Minister da wakatpa lakre Banglo mamangda mahiroi amadi police ki marakta chawna muknaba thokre Chief Minister unadri mamakhay haloi haina Chief Minister ki Banglo manakta khongjang chansinduna laikre Amaromda Khwairaman Kaithelgi akoiba mafam yauna BT Road amadi Imphal gi tongan mafam singda lambi gi mataida pafam phamba sing ngarangdagi hongna City Police na phaman khidaba thongbu yaringdaba phongdoktuna ngasi street vendor kayana irang horktuna Chief Minister unanaba lakre Police na street vendor singadu Chief Minister Banglo yawdringeda thatuna thamke khongjang changchilibi singi maraktagi miyoi manga khangatuna Chief Minister unahanaba police na honakre khongjang changchilibi nupi amana athubu matamda makoi gi popam phampham pibiu haiki nan siam la ga meeting taw matamda ne akoi na phutpa ta phami je hoi rule gi wang matani phami je akoi khangda banati akoi legai swai ta banati isa graduation ni upai lei ta bagi isa mayam thapya thatta badi ya ta bani na legai sa tamanda bi ya ta bani na imong manung to khona bang magta bagi mapan tholok pani yang ikai ko zani mita gi pitara ko lei ni agi ka bola ko no akoi na gi pa mi je akoi phutpa ta phaman gera ini jaga ta phaman gera akoi di sa ta bani na sa ba ya ta bani na ne lei ba je akoi gi phaman bi biu ai ba tu mangai de Hojik Manipur gi lamda kilometer ahum lom changsilaklaga border pillar number marfuga mathoi yungsilakle hariba sigi matangda ngarang Manipur Sarkar gi Revenue Minister oibata natana border gi issue ase yengchinanaba CM kiba High Power Committee gi chairman su oriba Karam Shyamna luchingba minister amadi MLA gi khutpu amana border pillar marfuga mathoi yengchinba lakhiba khongchet adu Kwatha Khunjau gi village secretary na pendaba phungdokpaga loinana border pillar number marfuga mathoina hana yunglamba mafam adu yenglamdana chakre haina phongdorakli pillar sida sayid na yaning di and Manipur government sarkar na yeng bala kusin ngasi yam benjate maramdi hariba pillar si 1969 70 di yunglam posna sakini haraga puhi posin yam yaning de maramdi hoji hoji yenariba mafam jaga akhona pamliba hariba kundung majung kotha gi lamda seminar lari mafam si chala yenguse habda ma yabidre na hana moina abarmaya gudaba armina pillar yunglam abarmaya gudaba kilometer makhai mawali और किलोमीटर वाले खान रहा मन पिलर ने हाना पूरा चक्की बिसा याम यानिंग दे खुंजा ने पेन दे मसी पेन द मरम न यारगदी होजे हारी पिलर से अखोय वाखन दे खुंजा वाखन दे हयेंग हजित अदुम मसी मनिंग जो फोक्थोल कोथा खुने युंग मुरनी युंग मदुंग सिदा पिलर से विनेस प्रोटेक्ट दे कोथा जुम बरमालम उन मेजी मसाना तारम ने जे हाइजनिंग Amaromda Indo Myanmar border dagi Manipur romda kilometer ahum fawgi manungda Nubidangi pung teretagi ayuki pung mari fawba CRPC gi section chamaga nifu mari gi makhada miyoi manga dagi hena punba khusu khulai mi sokpaya ba pochai sing pubada athing mathamkhre athing ba si tha taruk thamgani haina Mori gi additional magistrate na order ama thokre Bisnupur district school amadi college singda hangliba eco club singda lupa lising ahum gi check managa loinana dustbin ani eco club chaniga humputara da Manipur Pollution Control Board ki chairman su oriba MLA Radha Kishorna Bisnupur gi kiyamba ningsing sangnenda pangthokpa thromda yenthokre thromadu da Bisnupur gi ADM and Gojendra SP Hobson Chapam yauna atai officer kya saryaki Hojik Manipur gi oina school lising mari amasung college sama yauna punna eco club lising mari ga chama hangdoktuna lekhrabani MLA Radha Kishorna haikibada Miyam na loktak pat kanana bahona bada turial da plastic yauna atay amor akai sing thada bigano
matam chana loktak pat kalokdaba tarbadi aikoi punna awaba mayoknakani haiki only 7% only 7% fresh water fresh water se 7% se loktak si yawe aikoi ki turen fazana thamaba aikoi ki mangdale ri loktak se aikoi ki ima se loktak se le bi aikoi le bani se khami batai loktak ta kari gumba fresh water se na polluted water kon thomo matam le koi taseng da di manipur da mi le gani khami gano aikoi ching da le ba ifa se na u mayam se na pir oxygen loktak ta le ba fresh water asidagi product mayam se dagi pir oxygen ga loina na atop makal ge aikoi ki kana pa mayam se na aikoi himbani loktak se ki importance se kaya ya masida ko na swai da suni bisenpur sungare thopung bazar sing sungare rural sungare it's without any care it's random akhon da amot ko khumban da huto paturian da huto palang to ba amot paturian da thada ba masina loktak da tai loktak ima se molani pollution thorok ni hai basidi mase kana moirang oksumum lekai dagi chei humfugani pan surabi kiam ongbi ibemal kobinupi ama mai thaduna siraga leirambagi matangda moirang oksumum lekai mandapta miyamgi mifam pangthokre mifam aduna JC ama sembaga loinana warep kaya laukhre mihat pa aduda chenaba myoising dandi piu haina moirang oksumum lekai mandaptagi hauraga moirang police station phawba miyamgi oiba khongchet ama sakre JC ki convener yauna miyoi khara khangatuna moirang police OC da memorandum ama pisinkhre khongchet adugi tungda oksumum lekai da wakar mifam sathaki wakar mifam aduda saruk yakibi ibemal gi mamong nupi surmalana misi asi kanagumba kharana mi leitabagi tanja yenglaga halamba oiramgani makhoina imungdagi sana lupasu pukhre mihat pasing dandi pibi yu haiki de banthok sabi ma su nate no magi tawpham thokpu tawjaraga dum imungde leijabi ma ne ma manungda thamjaba paisa khara thamjaba do pau lau kare chagi chanagi di am slow gre maru tu yam ta basu na te la amag li singun thanga ta nei no phangja gi badi idam nam sile lei bi ma bel singna matung ta ba su ima gi miya pam che amok ta di puthok pi wa na nai na miya ngi ma pham nai na ko no no li kurum ni JC ki convener Hemam Kiranjitna laikhidrabi asigi sarda yogdringaida mihat asida chenaba miyosing police na puthokadabani karigumba puthoktargadi khongjang kya sangsinggani haiki morena mo pisin gre koi mihat pachi matam yam thubugi matamda puthok pirakanda koi praja miyam gi koi gi singnari bapuna mosi kon biyo hana koi ngasimak koi tawjagre akoi sorat yaudriba siriba mi sigi sorat phawbugi matam se phaw manungda mihat pachi puthokpang amdragadi makha taba koi khongjang kaya ama changsinnabagi warep su koi ngasigi JC ki warep na lowe matungda amhona thoktanaba hariba miyo singsi pharaba matungda dandi ke piba khotpa haibna singbe warep kaya mathang su lowe sakhangdaba singna thabaktagi potharaba IPS officer ama yauna miyoi mari chatkiba tang mangagi numidang wairang sekmaidagi fakiba aduda yauriba mari suba IRB gi CO oiramba retired IPS angom kunjodi ngarang numidang sakhangdaba sing aduna thadurakle hari miyoi ahumdi phajinduna thamli hajipawgi marathana atenba breng tanozari nati chat lage ba please I chat lage ba target ke season loi krabadi adudi ma amu hana una bunglaro asum tawna mango season chat krabada adum haina unkis mango su shirol su adum phanglaro khangedana My name is Chuwangong Riamai and I correct NEET 2018 ST topper in Manipur. In order to correct such exam, we need the help of teachers and parents. And Comet is the one who guide me through thick and thin. Well experienced oiba oza singgi guidelines duna. Ai ngasi NEET 2018 se top tawba ngamjabani. Oza sing se yam helpful oi. They always call me and ask me my weaknesses even through phone. Adugi damakta oza singbu yam correctly. Lastly, I would like to say that I'm a proud Cometians. Winkies mini Swiss roll ang bulak laba pumnama slow motion adum oi punsibu winkies am tadi piudana Papa,
Quick zone gidi tatatis college di. Mamal sumapang kuding chamane yo sumangaro pista salabnina. Adu sumatakta superlink footing gi offer mayamum pirisi di. Tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinba yandre. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Election ki matum loikrabadi adu duma amu unaru phangaro Asum tawna mango season chat rabada adum haina Winkies mango Swiss rolls adum phangaro khangedana. Modi University, a leading women's university of India with 28 years of experience in women's education, organizing a career seminar by renowned academicians and career planners on 7th of July 2018 at 11 a.m. Hotel Classic, North AOC. For free registration, contact 708505751 or 971993334. I think we should run. At once! Winkies Swiss roll. Yam turabo punshibu Winkies am tadi piudana. As a fresher, need ta select wasi khara wabo ina khali adubu aina kometa chalurba tungda oza singi well experience amadi teaching methods tagi confidence funky amasung need ta live oina thoki future experiencing the hygienic body need to ge harabadi hard work dedication and confidence level maruta amasung coaching institute ki matang da recommend tawjo harabadi I think Comet is the only one. I am proud to say that I am a student of Comet. Winkies mini Swiss roll ambu laklaba pumnama slow motion adum oi punshibu Winkies am tadi piudana. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. Break itong maya botaram nong seri hasing makatawa pausing pijari. Chief Minister Relief Fund da RIMS ki maikidagi lupa lakh 32 lising humfugutaruk chaniga humfutara mapan mating pikre ngasi senpam singadu kusinnabagi thoromda RIMS ki Director Professor S Santa Singha, Medical Superintendent Professor CS Arun Kumar, Dental College ki Principal, College of Nursing ki Principal, Head of Department, Faculty Member, Nursing Superintendent amadi atay official kaya nasaruyaki. Chief Minister na RIMS ki Director amadi mahaki team na Relief Fund da mating pangbirapagi damak thagat pa phungdokhi. Banna Mahasab ka mari lainana Sainik School Imphal gi pangaida leiba campus da uzara kya thakre. Thormadu da Manipur Sarkar ki Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu, Higher Education ki Commissioner Hais Dilip, Assistant Conservator of Forest D. John Sa, Sainik School Imphal gi Principal Chauhan yauna mari lainaba official kaya na saruyaki. Thoromga mari lainana Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu na akoy bagi pibam ngak senduna thambay basi yamna tangay pade masida mipum khudimang na saruk yamina si haiki. For education, Assistant Conservator of Forest, the staff and Secretary of the Sainik School, and my dear envoys, let me first congratulate all of you for this wonderful work. A scene looking so beautiful, all of you standing in this ground and doing the plantation. And I appreciate the efforts made by all of you, and I wish all the best for you. All of us know that we need air and water to survive. So we are all here assembling to do the plantation, which gives air to us. And pleased with your action, God has also given rain today. And all of you are getting wet. Good, Sainik School is doing well in terms of studies, extracurricular activities, environmental management. Youth Wing Anti-Drugs Abuse Campaign ki saruk ama oina Nambol gi akoybada Development and Protection United Voluntary Organization na satharakliba drive ki matangda loop asigi namoda leiba office da pau gi mifam ama pangthokre. Loop asigi Youth Wing gi President Thongjam Mangol Zauna Sangsilakliba drive asida angang yauna mioi chahum yang khairom phagatle mioi chama yang khai counseling piraba matungda imung manungda kusina kai haiki mahang makha taraduna mama mapa singna macha singbu chekchina yengsin biyu Manipur Sarkar na drug policy puthokani hariba adu thengman labani
अथुब मतमदा पुथोकपिरो हाइखि सिंना ड्रग चाबा मचा सिंबु लोसन बिगनु मखोय अफब लंबीदा पुरकनबा मयाम पुना होनामिनसी स्कूल नत्रगा कॉलेज की बोर्डिंग हॉस्टल तौरीबा सिंना यामना सेक्शनना अंगांग सनाबियु मणिपुर गवर्नमेंट ड्रग पॉलिसी सेमलिबा असि यामना थेंगमल्ले अथुब मतमदा लोसनबिरो चनहनबिरो लाइरबा ड्रग सिजनरिबा मियोइसिंग असि गी यिंगबिदुना गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंग हांगबीबा नत्रगना हौजिक लाइरिबा सेंटर सिंग असिदा मतेंग पिबीबा मथौ तारी कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की चेंग पीदबगा मरी लेनना प्रजा सिंगदा मिनमबिर हाइना ngarang maikai adongi praja singna kumbi bazar da khongchet ama chatuna pen da phongto paga loinana council gi office da thomjin khre saruk yakibi nupi amana phongdor pada council asina konba ward number 3 gi imung chamaga 3 amadi ward number 3 gi imung humfutra gi hojik fawba इंग्लिशिंग अनि गतरा ट्रेड की जनवरी थादगी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा पीगदब चेंग चिनी हौजिक फावो फंगद्री चेंग चिनी फंगलोइदब लेरबदी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कार्ड असि सरकारना लौसिनबिरो हाइखि काची हुआ चेंग फंगक्तबसी चही काची एंथो मतुंगदा चही फारेबा अदु का चेंग फंगदिसि करी मरमगिनो हाइना कोइ काउंसिलर मयाम लेबसिदा लाक्सबनेबा अदा मोइना हाइरे काचिदी नो युमसारोन की करी की अमा मगी रेटिन की कई साबिना सा मिंचनबगी दमते यंथोपने सीदी दिसिना दैदि मोइ एसडीओ कनोसिना काची यंथोकिनो हाइ वा या काची यंथोकिनो ना हाइ अदे मोइनि यंथोबने दुगी दमक्ता अदु सिंग दि हुजि फंगिरो ये सिंग फंगदबा काची दे कोइ पाइनिंग दरे सरकारना सारप काने सरकार दम हंजरगे सिने कोइ हाइजरबिसे अदु मोइना हाइए अदु मरि लैनबसि सिएम मिसिलगा काउंसिलर सिने पिबिरो मथंग मथंग मोइना थागा हजिलो सिलकपद मरुब पाव अमुकन बिजरी खांगु थक्त मसा की फिबम सोइनाय खरब मियो अमा डिसेबल की सर्टिफिकेट पाइरबसु कानबा मत फंगदना हिंगली हजिक फॉबी ओइनदी आईएसटीवी न पिजबा मणिपुरी पाव मता सिदा लुसिनजरी मियंग ताबी लुसिंगबो अमुकना खुरमजरी